baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kabutura. Yes, one more time, ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza mwebwe muhoza mu mahitamo yanyu gukurikira Boss Kabutura umunsi ku munsi. Waruzi yuko gutinya gusomana ubwoba bwo kwegera umukunzi wawe mugasomana cyangwa se mugahuza iminwa mu buryo buri romantike, ukabitinya ukumva ari ibintu udatinyuka gukora, ukumva ari ibintu bishobora kugutera isesemi cyangwa se ibindi bibazo bikomeye cyane. Iyo ngiyo ni indwara yitwa filemafobia. Iyi ngiyi rero ni indwara isobanurwa nk'indwara yo gutinya gusomana. Ibi ngibi rero bikaba ari ibintu ngo bifata umuntu runaka akumva adakunda na gato ibijyanye no guhuza iminwa, akumva ngo adashaka na gato kuba yabikora, ariko ngo bikivanga n'ubwoba nyine bukabije bwo kuba ahubwo yatinyuka no kubikora. Ibi ngibi rero ni ibintu bigaragara henshi cyane mu bantu bagiye batandukanye, aho usanga nyine ibintu birakuba abakunzi babo babasaba kuba ngo basomana cyangwa se baryana iminwa. Ikintu rero ibintu wakora kugira ngo ube wabasha kwikuramo ubwoba kuba wasoma umukunzi wawe, ndaje mbikubwireho. Nimba uri muri iyi dilema yo kuba utinya gusomana, ndagira ngo ubanze wumve yuko ubwo bwoba nyine uba ufite mbere na mbere, ntiwumve yuko ari kuremye cyangwa ari kuteye, ahubwo banza wumve yuko urwaye. Numara rero kumenya yuko urwaye, uzatangira kwegera abantu bashinzwe ibijyanye n'indwara nyine zifata ubwonko, bakuganirize gake gake kugira ngo rero ubashe kugenda usohoka muri icyo kibazo. Ugende wibande ku bintu bya yoga, wibande ku bintu bya meditation, deep breathing, ugerageze nyine wiyoroshye, wumve yuko ari ibintu bisanzwe, ari ibintu nyine bibaho n'abandi babikora. Ugerageze rero ugenda uvugane n'abaterapiste cyangwa se abakansala, abangaba nabo bagufasha kugira ngo ubashe gusohoka muri ubwo bwoba bwo gutinya kuryana iminwa. Hanyuma rero communicate with your partner. Ibi ngibi rero bivuze yuko ugomba kumva uri comfortable ukaganira nyine n'umukunzi wawe ku bwoba ufite cyangwa se ku bijyanye n'intinyi wifitemo yo kuba utinya kuba wamwegera ngo musomane. Ibi ngibi rero ni mu biganiraho gake. Nimba ari umuntu nawe uri open to you, azajya agenda agufasha gahoro, hanyuma ugende usohoka mu icyo kibazo. Wibande ku bintu bya self care, udusiporo tuba dukeneye, urye indyo yuzuye, usinzire neza, nyamuneka ugerageze ureke ubwonko bwawe bukore neza. Ibi ngibi bizakugabanyiriza ubwo bwoba bwo gutinya ibijyanye no gusomana. Nimba rero ibyo byose nkubwiye wumva bitari kugufasha, shaka professional help. Ibi ngibi rero ni muri cases nyinshi cyane, ariko ushobora kujya kureba mental health professional. Aba ni abashinzwe indwara nyine ubuzima bwo mu mutwe, rwose baragufasha, abazi cyane ibijyanye n'aya amafobia bashobora kugufasha. Amafobia rero murabizi ko ari indwara nyinshi zigiye zifitemo aka gace. Abangaba rero baba bazi uburyo bagenda bazitereta, bashobora kugufasha ejo nawe ukaza wihuta cyane ugacakira umukunzi wawe ukamusoma. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya. Ladies and gentlemen, broadcasting live with more than just music. Boss Kabutura. Stay in touch. Hey baby. Hey, subscribe to my YouTube channel, Boss Kabutura.
Yo, ladies and gentlemen, you are listening to your bombastic radio station. Ladies and gentlemen, are you ready? Baskabutura.